Auto area ko le mo ui o mahu inga au pito. Ke whanau ke whola. So it's important to listen to the word of God. O tange ki kai ngalo tu ui ke te au he ki. O mahu inga pito ke whanau ko whohama o whiwhine. Waifi o mahu inga ke whanau ke huse pāniti. Huse pāniti o mahu inga ke whanau ke waifi. Ka koe pere o ia ku mahulu hake. Pioni he whakau kotoa pe mo e poto kotoa pe. Te tau tuku lolo ki ai. Ko taimi o whola ia o tā mene whola. Amen. He teaches the church that he is stationed at. It's good to listen to your wife, kids, husband, but there's one voice that is above all else. And that's the word of God. Pawhitai ke iki ko e whiwhini. Whola mai o tua ka masiasi. O kutoa rea mai o tua ka te tātou. God speaks to us once again. Ka mea whamamahi e lo tu he ahoni. Ka pakurea mai o tua ka te koe ka paki ke ilo ia koe. And it's painful that God's speaking to us, but we don't know. Tala mou, o kai koe reo rei tahane ku whanau kai he telefoni. It's not the O kai best koe voice that you rei hear. tahane le talatu kia te koe he taimi kotoa pe I love you. Or the voice that always saying that I love you. Koe leo rei tahane ke whanau kai e ongo maari ke te koe he taimi e whainga taa, mo taimi e palo pare mā, taimi te ke whainga taa i ai. Koe reo e o tua. It's time to listen to the voice through hardship, through pain is the word of God. Ke ino kei taha taha tene to hiki haka holo to he taimi e palo pare mā. There's the one that will uplift your soul. Ia pe taimi e si tu ai ho o whaanga, ia pe taimi e si tu ai ho maari, ia pe taimi e moi ko ke longi he mo ui pe bilong ke whaife kau mo si asi. Tu ke whaalo tola hei koa. Koe reo e o tua mo ne whola, e tala noa ia ki ho o to, mo ai e whakau kau, e aha koa pe ho mori, pe noho ko taha, pe koe whainga taa ia, pe koe wheha potu lara, whakapau rea ko ke ia. Whanau ke whola ai. Listen to the word of God. Amen. Tamahe punaka mori toni ko rea ia ku fofo. Ko rea ia ku mo fofunga mo ui. Ko fola ai o tua. Yes. Taimi ko tau nei ho tau lo to ko taimi ko tau safa hinga i area ke ho mo ui. Whanau ma. Hei kai tai hare o ia tatau ka mo re o tua. Amen. When we're suffering in life, there's no other voice like the word, like the voice of the Lord. O tui ko rea o ia ta fia whanau ka. That's the voice you want to listen to. Ko rea o ta fia whanau la hita hita ia aho. Kai pe hare ko fia whanau ka. O whaam ke rea mai o tua ka. The voice you want to listen to is God's voice. Kai pe mea whaam ke eko mai ke whakau kau ka mo ploto. Me mo te mina he aho. Tu ke te eko mai re o he o tua ka. If there's anything I want echoing into my ears, to my mind, it's God's Ko voice. taha rea e ki tau i loa ko tu i loa he toko taha ko toa pe. Te teu ke nau aluga mo ne kau tau ke marae tau ke tau atai na. Me ko taha ne rea whaloto lahi a senyare ko ni. Brothers, what we doing in life echoes for your eternity. That's good. Ko mea ko toa pe te tau whai he mo ui ko ni. Everything we do in this life, Mamahi ko whai na tā ia. pain or Ta kai ko kaka he mo unga ka kau ha mai pe hifo hatere. going to the valley, Mea ko toa pe ke whai he mo ui ko ni. everything we do, O eko ia pe kua mo ia ke hoi tāni. to our eternity. Ko mea tau ki ta kai mo ui ki he iki. That's why we Ma push fo ke through. toa ka wai e taha koe whanau ke he reo koe. Malala pito, tā mai ai ki hara rei mo na tonu. Huko te whiwhia anga mo. Coming to you. Koe reo e ko whia whanau kia. That's what I want to Koe hear. tānoa e ko whia whanau kia. Koe awao e ko whia whanau That's kia. what I want to hear. Yes. Pawhitai e hiki. Amen. Pawhitai e hiki. Amen. Ma fua e ko ke toa ka wai taha. I tāni ki mo e mo ui tāngata. Amen. Koe reo e ko whia whanau kia. That's the voice I want to hear in eternity. Malo pito kaunanga. Malo pito tangata Thank eiki. you. Malo pito whine eiki. Thank you, my Anga God. rere, pia mga toi. Good and faithful one. Hare o ko whia whanau kia. What voice do you want to listen to? Ilo reka si e whaamiri. The legacy of a family? Koe rea whao se tangata eiki, paka whine eiki. Whanau kia e toko taka toa pe whanau o kunau tauhia ko tu whao. Amen. So when the last, their dying breath, they're about to say, Ka nea o se au ia tau hongo fulu tau e wanoa. Even Kau though ke it's in eko pe ne your rea voice, mo ne tala noa. His words still echoing. atamai. through our minds. O koe rea tahau toi Maria nea. Maria ne he kau musika iloa i mahamani. Maria ne he tangata reo le rei taha i mahamani. Koe reo koe iahu i fuanga ia he reo hongo whaanga. Wai pe taime kona reo hongo whaanga ke te koe. There is a sound, koe reo he ahon. O whanau ki ke whanau kai ke whakaama mata pāho whare o he kua wāma ke le toi whoki mai. Ma whakaama he tonu anō, tui he mata pāmo tuki tuki. Koe ia whanau pahu reo. Those who listen, Tene whakaama mata pā. they will open the door. Karenti heo toa. God guarantee. I will come in. Yes, Lord. Whawhetai ke hiki. Amen. Tamai punaka mori toni o koutou he mata pā he tua. Mo tuki tuki. Tōki a. Awara. Awesome. My family e whewhini.
Tā tō whiha ne tukutuka te o toa te koe tangata aiki. How many times the Lord has knocked on? Kai peki ke loto, vai ki submit ki ke tuku You lolo. haven't humbled and Ke submitted. whiha matapa. But you may open the Ke door hua he iki ki te koe. that God may come in. Maha pe whakaawa ia hofo ha. Maybe your son will Maha open. pe whakaawa ia hou ai Maybe whi. your wife will open. Ka ke tātā puni e koe ngahi matapa. But you're E close. ke whanonga i ke here koe o toa. Not listening to the O te ke te word. hanu hataimi. O te ke anu koe heka anu hofo hai. And you go there and your son goes there. Ko whaam ke urea malohi ni tautolu e whiawhi me hofo lai o toa. To move O i ko tō forward. pe koe i e teri ngā, ke whanonga i ke Those who wholofo have lai. an ear, let them hear what the word of the Lord Whawhitai says. ke hiki. Amen. Whawhitai ke hiki. Amen. Ka pau ki hene e whiawhi, koe whanong ke re ofa, o koe ui e whiawhi koe ni. Ka pau koe whanong ke re ofa, o ka haimea koe whōwai. Hai maunga koe kakai, From mountain hai vai to koe mountain. kakawai. Ko hai te rea koe lue What lue a valley are kia. you going through? O ko ui a te o tāke te koe. God is calling to you. O ko ui a te o tāke te koe. God is calling to you. O kune ke ui, koe tahi e kawega malanga, ka ofia mā, ngahi mahina koe tau kua sina, wakai hoki ai. Koe kaweinga koe malanga whaiwhi kaua ko pehe. O kune ke ui, te kohanga ngā ne tuku. He's still calling. Beware before he O stops. te ke wai ngā ke tai ni. Don't play with whawhawhoki mai. You cannot reverse time. O ku ke ui e o toa he God ata, is still o tangata calling eiki, you. kau whine eiki, koe ne kua ngai loto moa. This is the Kau tanga time. vōmu, kau whine mui, o ku ke ui e o toa, whanau ke re o whai o toa. God is Kua ngai calling. loto Listen, taimi ke tau whai e loto. this is the Pea whai time ke for us moa. to do. O te tau kanga koe ke mea ku ke whanau ki ai. Toko Listen ngā to koe what ke you mea listen maka he o to. toa ke te koe, e koe e mea te ke Listen to mui what ai. God gives you. Pawhitai ke eiki, Amen. a whine eiki, o a tuwhi ngai tāna ke Ladies. he, o kaurenti ke te koe ke tina ata hamo nungia ke te It won't koe. bring you any blessings. Tukuange mea kotoa peke a. Let it go. Tukuange ngai whakamamafa kotoa peke tau mo Let go of o your ke. burden. Tau unu ke tau wofi ke whanau ke Let's rea go o whai. closer to the voice of the Ko Lord. ofia me ke he o toa ko mama o ia mo The ania closer you ko are to masu the Lord, ko riri. further Ko away mama you o me he o toa ko ofia nge ke o ania The farther away you are from the Lord, the closer you are, you pass. Whawhitai ke hiki. O whao peke tau kiko ape a hone whanau ke ngai tala noa. Ngai tea ke hoi mo ui ko. Everything that we hear, Tau no un tau tolu ia kia tuunga moha taime tau Amen. mo ui. Tau Let's whi move kai closer. mo tau whi nua. Hunger and thirst for for the Lord to speak to us. Oh, ni lahi ke loto loto mai o tua. Yes. Ako mau pe ke whanau ke reo he o tua. Teach yourself Ki mua to ke listen. kamata ho aho, tuanga ke he o Before we tua ke start, rea mai ke te let koe. the- Ki mua ke aru ke he ngā aue, ki mua Before ke you go to aru ke he work, ako. go to school. Whakata ke he o tua e ki whola mai. Give Paha it kua kai to whaia, you. paha mea whaia au. Whatever I'm going to do today, Ke mamata i ke tā patu mo whanau. that's when you will see the blessings. Kamata ho aho, kamata Start ke your hale o pe he o tua. From Kamata listen ho to aho, the Lord. kamata ho ngā aue, kamata Listen, mea listen, kotoa pe. everything. Tua ke he o tua. Everything. Toi rea mai. Let God speak. Whawhitai ke hiki. Amen. O tu ka whemau viviri a hako ni tangata eki pa mawhine eki. O tau whemau e o tua. Yes. Rea mai. We need O the tau Lord to whemau e o speak. tua ke toi rea mai. Amen. Ka pauna e lawa rea ki a Mosese. Ka pauna e o ngō ia e lea asiona me loto kete o ika. Jonah from Ka pauna e o ngō ia sosifa me he whare whakapura. Joseph Me he from loto prison. ipa. O kumalawa he o tua ke whanau mai ke te God kare. can listen to us. Yeah. Whai mo fua pe. Easy. O hao pe whakaawa holo tō. You just come and open your I mouth. holo tō ke he o tua. Tā Yeah, ake that's ai good. tūma kuke. Tell him where you're at. Tūma kuke iai. Tell him where you're at. O whi whanau mai o tua ke He wants to listen. Yo tua mafi ga mau mai tai nata fi. Mo fra malo ke te koe whai ngā maari e whawa whai koe. Tā pekina e ki ho whola wha taha mo sia sipa mo kakai e tua. O ku ke taurea mai ke te ki mau tōlu i he whiawhi koe. Ai mahuringa te ki mau tōlu e matapā e mo whanu mo. E ta mai whola mo no ia kina tōko tā pe whanau ki o whola ki a whai ki ai. Pe o whatatau e a whiona ke tangata poto ku ne langa hono whare ko hono whamiri langa ne mo i he whuapaka. Ko koe e maka moni, ko koe e maka tūlo ai o tua. Ko koe e maka neri aki ka uhoko e ka whuani maka tui ki aho koe ni. Ke langa e mo ui e siasi ko toa pe, langa e mo ui e whamiri ko toa pe, langa e mo ui whawhoi tui ko toa pe. Pa te mau hoka i o monu ia, pa te mau hoka tā puaki. O i kai koe siasi, o kai koe langa ka ngā o tua. Kai maka tuunga ia te koe, ka pio wholofola o tua. Tā pakina tō taha kotoa pia whatatau ka mua wholofola i e whiawhi koe. Ino ngā i ka ngeia malangang kina mua tāpua ke e whiawhi koe ni. Mō matak tō kanga apu te whawhoke whatenga ki o mua wha. E sisu ko koho mau whamo ui. Amen.